Ingke kayong kayantabe, lulugod at magmasabal. Palabungan tamo, kening programang makiramdam at magparamdam. Like ko, love ka. Maya, pabengi po kaning sabla at karing talapakiramdam ng kay katamong programa ngayon gat panapon. Ini po Banjo Serrano at makayantabe kayo po king WBL 91.9 Bright FM. Ing kay katamong radio station ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Welcome po king kay katamong Season 2, Episode 24. Ning programa makiramdam at magparamdam. Yapin po yung like ko, love ka. Sabi ko pin po, programang makiramdam at magparamdam. Abayan nyo kami po king metong oras sa kwentuhan patungkol ka rin ngayaliwang pigagap at kayausan na rin kapatid tamong like ko. Like ko, love ka. Kayabe ko na po ngayon rin kay katamong kayabe king like ko. Ating kay katamong resource speaker, and we are really privileged at yung pagkwento kay katamo tungkol kay katang topic. So, yung muna ako pong pakilala, suki yun po ini, panay nyo niyan daramdaman kay katang programa, Confer! Maya pa, gat panapon, Banjo, kay katamong guests, kaya papanggitan lagyo ba ito yung masanting introduction po ito. At karing kaya katamong manalpiang pong makiramdam king programa Like Ko, Love Ka. Bayan nyo kami po kening metong oras sa kwentuhan at pasanting niya po yung topic tapong yan tungkol kaya katamong dahi kapampangan. Kaya katamong guest niya meto yung matinakan na yanak kaning kaya katamong kareng kapampangan. So, kaya kayo mo po at keni kami, bayan nyo kami. Actually, Confer, excited kong mangutang kay katang guest speaker. Daramdaman kaya mo ini. Ilagyo na pero ngayon, at least ikit ke via online. Siguro kayo tutuki, buri kayo talagang face-to-face at magpapirma ako kayo. Metong iya kareng, metong iya pa siya daramdaman ke yung dahi daring kapampangan. Kareng generation tangi ni, metong iya kareng talagang akit tamo na magmalasakit, pakibaluana at pekibaluana yung kakatamong miyayaliwan kultura, ano kartami inibatan. So, anapin, patseka no may balo yung kakampibatan, Confer. May lalo nga intindihan nung ninukan So, wow. I think itong medyo pisasabihan tangin Kasi tomorrow nating celebration ta bukas, Confer? Pampanga Day, Pampanga Day. December 11. So, pota, nakaltakot ang Ken, talagang December 11 niya ba talaga? Okay. So, and when the Spaniards sinabi na oining founding year yo, bayo ito, latabang civilization. So, oreni siguro rin buritang kutang baka minunata pa ka rin Espanyol. So, oreni ako excited. Siguradong marakalyak ko yan to kaya katamong resource person ngayon at panapon ulin talagang yung kaya katamong alang-aliwan ng source niya. Ang poilarya iban, den grupo nga rin. Maswerte ko nakakapag-obra ko lang for a while. Hanyang at yung kapag tourism office ni LGU ni San Fernando ni at karenga at kingangilas. Hanyang abi ako para Bishop Bobet Kari. So, etano siguro pakakabang introduction, Banjo, baka nito, takal ta oras kaya kwentuhan. Okay, so yung kaya katamo pong guest, resource person, ngayon sisilim, discussion tamo. Actually, ekbalong updated jining linawe ko is the director of the Center for Kapampangan Studies, head of Student Affairs and Vice President for External Affairs ng Holy Angel University, King Angeles. Is the author of two books, Destiny and Destination, and Pinatubo, the volcano in our backyard, which won the National Book Award. At scriptwriter yan naman po, begging award winning la rin kayang gewan So, pota siguro apyo talang kutang din Tang Arya was awarded in 2018, and Ari, My Life with the King in 2015,
which won as Festival Prize winner king Metro Manila Film Festival in 2015. At yung Gawa Durian, yapining Penyang Butya naman po, the same script agayawanan. So without further, and we all excited, damdaman tapot at mag-greet siya pa po, Sir Robbie Tantingco. Hello. Daramdaman niyo ko? Apo. Okay, maya pa si Lim, kaya kayong adwa at kaya katamong makiramdam. Masaya ako uling may imbita. Kenny, my first time, kaya kayong radio program. Yeah. So, dakala salamat. Kong Robbie na yung house ko. Kong Robbie. Yeah. Yes. Kong Robbie, pareho ka kay. Ex-seminarian ko naman. So, karetang taga nano ka rin. Mater Boni mo rin? Mater Boni, kabatch kay Father Deo Galak. Ay, Father Deo. Ako din kabatch ko di Father Vic Nick daw. Wow. Kay Laren, Krim Laren, Confer. Mater Boni. Yes. So, yeah. So po tatapo. Pero high school dyan ito Robbie. Yes, high school mo. High school ne. Ako misadsad. Ako kong Robbie. Ako ang akong theology kong Robbie. Yeah. Wow. So, ana ko karakal talagang kutang waning metong keng puso ko talaga, yung kaya keng Kapampangan na niya. Malambat na ako pong magkay kening Laiko Lab ka o niyang kasakit siya po yung main host talaga. So sabi ko sige. At linawig ikong Robbie pala yung maging guest. So ayan, it's enriching on my part to listen. Anyway po, para po kareng bisang makiabe king kekatamong kwentuhan, karing atin greetings o na ano man po aburi yung ipayabot, mag-text kayo mo po at karing kaming text line numbers, ne? Kongfer, para karing Globe subscribers? 0915-954-1303. At kare naman pong keng Smart, 0918-351-8282. At keng pong Sun, 0942-357-4268. Malyari kayo naman pong malyari kayo naman pong manalbeking online live streaming ne. Kaya pong Facebook pantunan niya mo po kaya pong YouTube pantunan niya po ASF Radio Station 91.9 FM. Kaya pong YouTube ito. Kaya naman pong Facebook i-search niya official.asf radio. One word niya po ito. Siguro compare. Mag-comment na. Mag-comment na siguro. Pakibanggit din kanilang parokya. Bang kanita, dinantalang maya pa oras, din kanilang pari, yung po rin kanilang kayadig yung parokya. Okay, so kareng Instagram account, you can also message to DWBL 91.9 Bright FM with the username at radio ASF at DW 91.9 Bright FM at ASF Radios. Okay, so ban-formal tayong pag-umpisan siguro kung fair, hindi katamong talakayan. Siyempre, we have to ask the guidance of the Holy Spirit. Pan kanita po, we can give inspiration kareng makiramdam tamo. So, kung fair? Okay. So mga dita mo po, Tagalog yung kiyakatamong prayer para karetang alita mo kalupang Kapampangan na makiramdam mo naman o manalbe kiyakatamong yan yung gatpanapon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ama naming mahabagin at mapagmahal, patawad po sa aming mga kahinaan at pagkukulang. Salamat po sa biyaya ng paglilingkod sa media. May pabatid nawa namin sa mga taong pwedeng marating ng aming programa ang mensahe ng pag-asa at biyaya sa anumang kalagayan nila sa pamilya man, komunidad at lipunan. Mangusap ka sa amin, samahan mo kami, mahal namin Panginoon, upang sa pamamagitan ng programang ito, maibunyag mo ang kahulugan ng mga nakikita at dinahigit ang katotohanan sa buhay. Basbasan mo ang gabing ito upang tumagos sa aming puso't isip
ang bawat hibla ng aming karanasang tatalakayin. Gamitin mo ang host, resource person, technical people na sangkot ngayong oras na ito. Pahayag at maipalaganap mo sa amin ang katotohanan at mabuting balita bilang gabay namin upang tupdin ang bawat hamon ng buhay na naaayon sa iyong kalooban. Mahal naming Birhen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Manalangin In the name mo of the kami. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, yeah, siguro medyo tukang tapang bagya. Pag-break tamo, po muala rin kayong radio station kong per. So, mag-break tamo pa po. Pakiramdaman tala po ding maapilan na paganaka. Alikay po momo ko. Walang iwanan. At in kekatang programa, basta po makiramdam kayo at magparamdam kayo. Kening programang Laiko, Love Ka. Ing Disyembre o 11 kaniting banwa, yapi na ing katlo ng Domingo ning Adbiento. Ing kule na niting Domingo, kule yang rosas, uling itiyanam ning aldo kapag masusyan ning Domingo ning Gaudete. Paganaka na niti ing kapanayan, king kadwa ng panyatang ning Ginoo, antimurin ing maulang solemnidad ning Paskong pangabait ning Ginoo, apag sadyantamo king panahon ning Adbiento. Babiene kaya katamo ing panamdam at tutong malapit na ing panahon ning tula. Inyasat, king pamanaraptamo king Domingo ning Gaudete, Disyembre 11. Adwantamo king Diyos asana, retang manangis, paulida ning mialiwang kasangkanan, manakit lang tula, ayalang kapupusan, adarala ng Kristo, ing kakatamong Pasko. Kayan tabi po king kapag masusyan king Domingo ning Gaudete ing kaya kayong talasuyo iba't king kaya katamong programang Kwentuhang Katoliko ini po ing kaya kayong Reverend Father Among Mon Torres at ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9. Balik niya po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Yung Laiko, Love Ka. Pan siguro, pag-umpisan tayo ng talakayan, kung fair, nano yung happy sabi tanyang nilabasan, ban kanita, ring makiramdam, makit da, nanula ring naging discussion ta last episode tamo, kung fair. It's about HIV ne, kung fair. Tungkol yung HIV, ang pong AIDS ng kakatamong resource person kanita, Dr. Jose Safore, sinabi niya itang pamiyaliwa dalang adwa na HIV is the virus, AIDS yapin ita sakit po tang malala niya talaga. Yapin, at sinabi na naman, ngeni at inang treatment para keng HIV. So, detang ating panamdaman keng katawan da, magadwa lumapit ka rin doktor, medical specialists, bang kanita agad lang medinan treatment ne
At sabi natin, kanita yung paniniwala kasi patsemi ka HIV ka, promiscuous ka, pero yan na rin sabihan na makanita pala, miyaliwa yung panibatan ng HIV, neng kay, at sinabi no, pilitan kayong pasyente ngayon kasulukuyan, deng ali, magabrara ka ng health facilities, so yung dabalo, makanandang ikwait ang makanita sakit. So, ita pong judgment karening makanining klaseng pasyente sana ilako tayo kaya katamong sistema nun malunus tamo kare uling ilaman manamdaman at meron niya pong medical condition ini na ngayon kasalukuyan na tinamuring treatment na kailangan tamong dinanpansin muna man. So So kailangan bilang laiko ng makiramdam talapakiramdam tamo, lawakan tamo yung pamananggap, ating pamaglalawi kaniting medical condition. Salamat, Kong Fer. Okay. Yeah, so kung tatanakin kay katamong discussion ngayon, yung title ng episode ini, Kapampangan ko, sese na kuning ginu. Okay, so sigurong lawen tapo tayo ni but making sese na kataning ginu. It was lifted kay kanta, kitang meto ka kanta, at pangambi albis yata ito wow, potang kakantare rin kapampangan kikiyakle. Kanya may capture ita kay katamong niya mag-prepare tang topic. So siguro bayo pa pisabihan ng tungkol kay kapampangan culture or kapampangan information. Ako ing burik pa nga balo ninoy kong Robbie tanting ko taga Noka rin niya. O ba't may associate siya kining kapampangan na pisasabihan tamo. Kong Robbie, tagano ko rin ko po at bait ko mabalakat. Dempengari ko, tanting ko, kentata, pangan, kengima. Yan yung makatukunan ko kaya ni Angeles, uling magobra ko kaya tang Holy Angel University pin. Pero bahay tamig spend kung dakalap panahon king Baguio. Nung mayari college, ang pang nung rin na megobra, kitang kakong mumunang obra, pamanuro, kareng college students. In Center for Kapampangan Studies, mitatagiyan ninyang 2002. Yung presidente Mikanta King Holy, Bernadette de Pomuceno, sabi na, let's put up a center na mag-contribute king promotion, preservation, and study of the Kapampangan culture and history. Dakal ng grupo kanitang gagambol king kiratang kultura, niya sabi na, yung Holy Angel dapat natin niya kontribusyon kanita. At yung pinili ng mag-lead kanini, yapin ako. Siyempre, at that time ako, lupadareng kera kalanyeni, ala akong balo kayong Kapampangan history or even Kapampangan geography. Yung seminarista ko, ding co-seminarian school, ating taga Makabebe, ating taga Candaba, ako mabalo rin lugar rin. Ni minsan, ako paminta ka rin. So, halos zero yung akong knowledge kayong Kapampangan history. And you can say, even my interests, zero rin. But it was a job given to me, niya, I did my homework, Aldoldo, dudurot ko Pampanga, pakasabihan ko rin kabalen, lalong ko nanggagawan to, obserban ko nanula rin karelang livelihood, din karelang festivals, and I brought along a group of people with me. Yung muna akong team, these were all, bala mo, discards or rejects from different offices in the university. Alala mo ring interest like me. So, they were reassigned to the center. At sabi ko rela, mayari tabalat kanini, latang kabalubalo. So, dapat inggawan tamo, take it upon ourselves to get to know yung kaya tamong balen. At saka, let us make ourselves fall in love with the Kapampangan culture. And that's what happened. So ngayon talagang kaya kaming lugod kaya katamong balen is, passionate. And that's what has been keeping us, alive at the Center for Kapampangan Studies in the past 20 years. Yeah.
ing babalitan ko ping Kong Robbie, ing Oli Angel, amo center in terms of cerebral, nakabalo. They are practicing different practices and culture Kapampangan within the university po, iting daramdaman ko, magnobel, nanla yung term kanta kong fertang magpasko. Lubenas. Sa Lubenas, Ken. Awon, deng ating college, Kenny, mag-aguman sandukya, mag-majiganggaya, to try dong integrate itang kultura kay karelang curriculum. So, bala mo mensahe ng Kong Robbie at mo muna, you just take it as a job, pero patse gewa mo na talaga, itang obra mo, nang kay ma-involved na ka nang kay may kakabaldugan at lalo kang lugod na ka at lunto. Nya yung All Angel ngayon, lunto talaga. Actually, mag-spread out na talaga. Yung daragol ko kong fair, o Kapampangan, bado yara Pero ngayon Kapampangan, atinang banda, atinang kanta atinang kahit talagang kaya it's really part na ng culture in terms of music So ako pinmip niya ni ko pa muabalo no niyang magumpisaya pala yung Robbie king CKS aliya makanta ka interested keng kulturang Kapampangan halata Robbie halata actually anyang abalo kay CKS talagang nanong kanta mainggit ko kasi very passionate la talaga keng kanilang obra ring staff at susuporta ng Kapampangan culture so talagang aliya swerte kami rin. Yes, diyan magsalita ka. Swerte kami rin uling we attracted also the right people. We attracted the likes of Ivan Henares. Kaya kami may gumpisa Ivan, Alex Castro, Ian Alfonso, Francis Musni, maging consultant niya rin, ni Lino Dizon, we were very lucky. Maswerte na we got the best. Yeah. And I think in contribution na talaga ng Center for Kapampangan itang kanita balata mo matene in kekatamong kultura pero niyang gawan depinin actually rin miyayaliwang probinsya ako makabase ko kung Robbie Bulacan kung eskwela CEU maangutang la at panay ko lang sasabihan you go to All Angel there is a Center for Kapampangan may nga kailan niya during microfilms nang miyayaliwang talagang kewanan ng All Angel. Anyway, compare siguro ining topic tangi pauli na ning bukas, December 11, pag-celebran tayo yung Pampanga Day, Yes. Pampangan. At medyo linawe kung bagya, ini pala, it was a, dineclare na ng probinsya, Kapampangan, December 11 as a special non-working holiday under the virtue of Proclamation number 226 of the late President Marcos. So, kanita pala may declare na yan. At siguro, kung Robbie, nano mo yung peka-distinct keng pamamasa mo, distinct about the history, kultura, tradisyon tamo bilang Kapampangan at kailangan tayong pag-celebran. Itang declaration ng Marcos ay panahon ng Governor Estelito Mendoza. At kami king CKF, kaya bedo rin piyaluang researchers, we've been scratching our head. But December 11, ala namang historical event na milyaring December 11. So at manakit documents that explains but the Governor Mendoza pinili on recommended President Marcos in date December 11. Kasi before that, in Pampanga Day, it was I think either February or January. Na ko rin balo makanyan niya. So in fact, ngayon banwa ngayon ating kayong babalakan bala mo propose ordinance kayong sangguniang tayo lalawigan na i-move in date ay ito. At i-coincide kayong metong para kaya kami mas significant day. Na usto ka, kita sinabi mo nandin,
na bayo lapad dintang den Castilla, atin ng civilization ken atin ng fully functioning society kaya Pampanga. Makipag export importano o trade kareng nialuwang bansa kaya Southeast Asia at atin tamong army, pong navy. Intang niya datang na rin Castilla keni Lebanon tala rin. Deng Tagalog chieftains, di Lacandula, di Soliman, agad lang may kiapid kareng Castilla pero itang chieftain from Macabebe, nausandang Bambalito, o kaya Tarik Soliman, talagang sinugudyak ng Manila at Lebanon na lang. Yapin yung propose misa ng date, Takyan Pampanga Day, June 24, or I think another day, but basta June, nung nuyang may milyari itang Battle of Bangkusay. Itang Battle of Bangkusay, dati celebrate de Manila, kuling nagkamali lang historians kanita sa balada, itang linaban na chieftain ka rin niya pinira Soliman. It was actually Tarik Soliman of Pampanga. Yapin tang niya. From Macabebe yapin ito. From Macabebe, yes. So, in fact, yeah. yes, he holds the distinction or position or role in Philippine history as the first Filipino to die defending freedom. Kasi Lapu-Lapu, defending freedom. Pero this fellow from Macabebe, he paid the ultimate price. He made the ultimate sacrifice of giving up his life for freedom. Nya, Brimi, makanyan ing aturuta mo ka rin Kapampangan na may kumpisahin kaya katamong bala mo identity before the Spaniards came through the personification of this man, a brave, selfless man named Tarik Soliman or Bambalito. So bala mo kung Robbie, yung Kapampangan abang magkwento ka dyan yung kareng Spaniards yata. May itong lareng Kapampangan na maging bahagi na ng pamag kontra kareng kay retang may iluwang probinsya. May itong yata yung Pampanga. Yes. In fact, throughout history, ang ating Macabebe Scouts o Macabebe soldiers na notorious kayong karelang exaggerated loyalty kareng Castilla. On the other hand, den Kapampangan, atin mo rin, o dakal mo rin, den ko kontra at didefende. In fact, the first uprising, na ditak na mo maging revolution 300 years ahead of the Philippine Revolution, was called the Kapampangan Revolt in the 1661 to be exact. Huling may Quiabel rin din taga-Pangasinan, din kayong Ilocos, at ditak niya mo maging multi-region revolt, so multi-region ng makanyan, bala mo yung category ng the whole nation, at revolution, Kuning masyadong minasenso ito. Pero yung panahon ng Aguinaldo, Bonifacio, dakilang Kapampangan, na kayabeda. Di Aurelio Tolentino, etc. Dakala rin. Si Alejandrino, Maximiliano Hison. Yes. So, kaya ba't niyang panahon din naman din Amerikano, din ko kontra ka rin Amerikano, Kapampangan la rin. Di Isabelo del Rosario, di Pedro Abad Santos, kaya din socialist na kanta, din menatag kayong Socialist Party of the Philippines, were Kapampangan. And then during Second World War, din Hukbalahap, also founded by Kapampangans, led by Luis Taruk. Then during the dictatorship, Kapampangan la naman din. So ating tamong kasalisayan, kahit tamo, fierce warriors and defenders of freedom. Yeah, so talagang kain Dayang Kapampangan, matapang. Atapang at tao, Yes. So, Oren din dapat da nga balo ring kaya den generation ngayon, bangantay tang karelang dignidad na mitas. No, kanya may kumpisa ako, Robbie, kaya itang konseptong mayabang la rin Kapampangan. May apin po nung kapilan, pero I think we can say, let's just agree na maluwat data. Kasi ating incident na abasa kante Maximino Hison, kay kanedeng lulokon kanta, at di ta kanya may kipate, uling
Ausanding mayabang po palang dugong aso. So these are stereotypes, yeah? Racist kaila rin, stereotyping about Kapampangan. Etabalong no kalameni, but pero I think itang ultimo itang dugong aso siguro uling din Kapampangan ilang sinaw para makapture Aguinaldo, which ended the Philippine-American War, yeah? Okay, but or atin na masasabi, kasi ding Kapampangan kaila matapang lang, wala mo rin aso kaya matapang. Etabalo, yan itang mayabang naman, dakal documents as early as 1600, nasukan ng pupunta kay Guerra, dahil Kapampangan, yung mabilog a baryo, mag-contribute siya para sali lang o gawa lang mga santing military uniform. Ating pa kanong feathers, etc. So very colorful, very expensive. Punta la Guerra kanya. So, but dakal ka akit awards kitang ancient Kapampangan dictionary ng Diego Berganio, 1700s, na ating words ka rin na nagpatunay na kanita pa rin alawang Pilipino, lalo na rin Kapampangan as very vain. Yeah? Ating words like tingkis, alam ko na rin ang aliwa, pero kaila rin, very unique la. They are only ascribed to Kapampangan. They're only used to describe Kapampangan. Then Tagalog siya, nasabing ba kanya lang. Yeah. So, at siyempre nantin tapas sabihin Kapampangan kung Robbie. Pota ka pa ako kaya ni ko side na ng guagwa, ito yung balsik. Kapampangan la pero Bataan lang Kaya ba't deng Tarla? Sabihan tayong Kapampangan. Is that dialect kapi sasabihan o it's graphical kanito? Nano yung naging historia na po nito? In term Kapampangan, ancient yan before the Spaniards came. It refers to our land. King Kapampangan, actually makanya pronunciation. Bala mo king Kabalenan, makanyan. Gustong to pluralize, may gagawin may, vast, bala mo mass, from specific noun to mass noun, gagawin may, didinan may prefix sa ka, but suffix sa an. So, kamay nilaan. Imbes na may nilaya mo, kamay nilaan. So, kaya kata mo, pampang, so, Kapampangan, king Kapampangan, ano yung naging Kapampangan niya. And it refers not just to the land, but also to the people, then Kapampangan. And now it refers to the language. So, yan itang binanggit mong taga Bataan, taga Bulacan, dakala Kapampangan ken. Not only because magsalita la pang Kapampangan nagangin then karelang ni Nuno, iba't la Pampanga, at yung mismong Central Luzon was actually Pampanga itself. Yung minunang panahon, as may karaguling Pampanga, sakop na hanggang Nueva Vizcaya, Pangasinan, Bataan, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, of course. So that was the mega province of Pampanga. Today, we call it Kapampangan region. Tunggal-tunggal datang probinsya nga reta, kinawa nila kaya katamo, meging probinsya lang sarili da. Kaya ba't mitagan ito na kaya katamo probinsya ngeni. Pero, outside our boundary as a province, nakalabalengken na magsalita lang Kapampangan and they consider themselves Kapampangan. Detaking San Antonio, Cabiao, Nueva Ecija, detaking La Paz, Tapas, Concepcion, Bamban, Tarlac, detaking Orani, Dinalupihan, etc. King Bataan, and San Miguel de Mayumo, datang border towns sa Bulacan, Kapampangan la rin. So, that is the Kapampangan region. Nya, ikamipin, i-propose mi kanyan na ting MOCA, ting most of sa ading Kapampangan Award, should also be given to all Kapampangans regardless of their place of birth, regardless of their place of residence. Basta't at-trace de, yung karelang Kapampangan Keti. O kaya, at-trace de, na, tipo, may bait ka Cabiao, Kapampangan ka. Kasi, deng nuno mo, ating lang connection kaya ni King Pampanga, ating Cabiao, dati yung part na ning Pampanga. Yeah. Diba? Yeah.
As far as Tondo yata, yan eh. Hindi ang aliwa ka nung makat ko ng karin na Kapampangan la apelyido eh. Alam mo, kung mabasa mo. Yes. In fact, in Tondo, nung taka ka rin through the Manila Bay, as niya aking kalapit. Nang kahit sung ating kang motorized boat, 30 minutes siya ka no. So, niyang minunang panahon, din kaya katamong nuno, nag-criss-cross lakyan. Bala mo playground in Manila Bay. So, dakala ka mag-anak king Tondo. Mamalengkila, deng taga-Tondo, mamalengkila king makabebe, makanyan. Kaya ba't po ating birthday, mag-birthday, kakasal king Tondo, at kadoret ang kamag-anak da king Nasanto, alam po kung Lubao. Makanyan mo yung kaya and there are some accounts that Pampanga, the ancient Pampanga, extended all the way nga to the Pasig River. Malang kanta yung demarcation line that separated the Tagalog region and the Kapampangan region was Pasig River. So, that's at least compare talagang kung Robin maski makapiyak niya. Historical events So, siguro ako naman, medyo kay ko naman, netong kanong kahit bilang Kapampangan, yung pamangan compare. Karen kaya katang kultura, yung pamangan. No rin may batit ang makanitang, although talaga naman ngayon aliwata klas pero makana niya may gumbisita so panahon da pa rin Kastila at inang makanya na kaya local pa magluto tamo kung Robbie. Well, I think even before, mas minuna pa. Ulimping nagpag-trade ta na kareng Southeast Asian, so I suppose from China, so I suppose yung kakatamong cuisine dahil pa din tang Kastila, heavily influenced by those countries. Halimbawa, in Sigang, sikat siya yung Sigang Kenny, and to the different islands, in the Philippines, huling po tang manasan la, kayong laot, po tang maglayag la, magdala lang kay pat, no? Cooking implements. Kaya ba't nangarakap da kayo? Kasi kahit po tang lumatalag yung tagat din, kaila rin it took them days. Many days and many nights baila mo balik kayong coastal towns da. So habang at tulok yung laot, karin lang magluto, tangarakap dang asan, magluto da na ka rin, magdala na lang siguro ng panaslam, at makanya niya maging sigang. Ngayon din tang lareng Kastila, siyempre inintroduce na itang Iberian, ang pong European dishes, and uling paborito do rin Kapampangan, they were good at military skill, kung agad lang maging Catholic o rin Kapampangan, they embrace the Catholic faith. Yung minuno kasi, pagan tamo, kaba niyan din tang lareng Muslim, naging Muslim tamo. Tayo niyang datang lareng Kastila, although initially we resisted, we fought them, we embraced the religion that they brought here. So, making favorite na katamo. So, they let us in the Royal Academy. That's why the first Filipinos who became priests and nuns, Kapampangan, etc., etc. Kaya ba't dela nakatamo rin kayong kusina, dareng fraile. So makanyang tamong may introduce kareng kay pamagluto na, I think that was the first fusion. The fusion of European cuisine and Oriental cuisine. Kapampangan. Kaya gintang lapat. Yeah, yung Americans. So, yung accessibility na ng Clark, munta ka kayong areas kyan, like Balibago, Angeles, Mabalacat, ay fusion kyan, bakal. Yes. So, yeah, ika-compare na yung paborito mong Kapampangan na pamangan. Oh, dakal Dakal. Pero siguro, yung number one ko mo naman, tang sigang. Yeah. Ako, compare na yung Pasko, Tabalo, kung Robin Makanandikit. Kaya kaming Pasko basta natin yung Leubi, ang popang liga. Ligang Pasko, Basta kami. But kinabukasan, itang luto rin asado, tang kaya niya, piripirito niya, kaya ba't kamates? O iting, malangin yung Pasko ka na ako, kompleto, ba't siya lang makanta? Basta, hanggang ngayon, naano taring miyayaliwangan mo na rin. Basta ako, ating kong ang popang ating kong liga, samput-samput ito kung Robby, ating niyang babi, ating niyang manok, kanita native lang pa. Ating baka. Wow. Diba ating pang Chinese ham? Itang ham. What? Chinese ham. Wow. Maputiya ka tayo sa bona nita tang maputiya. Yes. Wow, ako, ita talaga,
Pero kung talagang kaya luluto na yung bali, ako kaya ko bulang lang. Paano nung authentic yung Kapampangan yung bulang lang? Wow. I think authentic yung Kapampangan yan. Kamanakit ta kay. Bulang lang ka rin aliwa. In fact, itong word na bulang lang at ito yung aliwang meaning king Batangas. Yung bulang Kaya tamo yung bulang lang, diabas yun. Yes. Wow. I think bulang lang is a variation of sigang. Kung kaya, Yeah, sigang bayabas ne. kaya ni Bulacan, otang order ko kayong kantin mi, bulang lang ara, gulay ya. Tang gulay, pepa buka. Yapin yung Batangas ta. Batangas Wow. bulang lang ta. Yan dito ka sobrang ning nangakaya. Kaya ba't bulang lang ara sa amin, ang bulang lang. Dapat may bayabas ako. So, karela naman, kano sinigang na bayabas. Ara. So, Actually, ako tubo kong arayat ne. In keragul ko, yung bulang lang guleya. Pagkait ang ating bayabas, sigang yung bayabas mo naman kanitang nganyang daragul ko eh. So, kanya mirsken San Fernando, kaltaki abalo yung bulang lang. Pala, sigang ya. Yan, reta namang, ang magsalta ka, reta namang timong Betute, Kamaru, no kalibat din. Yung kasing Pampanga kaya yan eh. Land of calamities. Nung loming mapa na ning Luzon, yung Pampanga, yapin ning bala mo drainage. Yapin ning sinkhole. Inga ganaga ng flood water, iba't yung Northern Luzon, Central Luzon, Sierra Madre, etc. Lulubal nga kaya ti Pampanga. Uning Pampanga, uning halos delta yan, dati makalbog, uning may reclaim mo from the sea, magstay yung floodwater kaya. So rin Kapampangan, they learn to adapt. May biyasa lang mamuro, may biyasa lang manugak, mga amaru. Kaya ba't niyang ating muring part na ng history tamo, itang hindi nga ganaga ng lalaki, kaya tireng Hortelano, Manasan, Deladon, King Cavite. Kaya pag-obrando ka rin shipyard, sa tanggagawang galeon. So rin melakwan ka rin farms, ilapin din babae mo po rin anak. So ilarugo, ingewada, nung nanan mo itang agyudang dakpan, ang pong luto, yang kakanada. So kaya nakanumego pisireng, betute, etc. So in kakatamang cuisine, it's a dichotomy between feasts and famine, between disaster and plenty. Potang magtawala rin Kapampangan, talagang the best, talagang banquet, lavish. On the other hand, din naman pamangan pangaldoldo, pamangan pampiesta, pamangan pangaldoldo. wow, yeah. Doon mo naman din pamang kalulu, pamangan makwal, tayad. Actually, ngayon, kay katang generation, uning dakalare restaurant, itang nem piyesta, ating kang kanan na piyesta niya mo takman itang putayang ite. Dati, ngayon. Actually, ako, may ragul ko, ima ako, Ilocano, itatang ko, Kapampangan niya. Pero ima ako, mas Kapampangan niya po, yung kay, uling potang mga kami, naburing netong mo klase. Makanita na itang titernoan din. Potang mga tamo, titernoan din, yung pamangan. Patseti kasabot, yung prito, arang agad, Ating yung tiltil. Sa itang unique tamo yata akong, Robby, itang liwaliwata tiltilan, Wow. Nila ko yung tiltila. So in other words, kasi karingaliwang kultura, burira pa siya niluto, may yarine, nakakakanan Siguro kay katamo, imbalo, bawat metong kay katamo, tintang unique palette na niya, dinandang niya yaliwang tiltilan. At saka itamo, mahilig tamang mangit singkotsa. Singkotsa may pa. At nakalo pa rin alwan, timo adobo me, kabudno niya pa bukal. Diretso yan. Ay, kaya katamo, in stages yan. Yeah. Ako meto nga buri ko naman kutang, karakal ko kutang Nya paboran tayo kang bakutang, pa mag-take notes ka rin kutang mundakal. Retang kay katang script. Aliya, ginilinto mo. Kung Robby, kay katang miyayaliwang munisipyo, kaya ni Pampanga, o lugar, kay ing meto nga term miyayaliwayan, mo yung parugang, itang patulapit, tansan, narakaring aliwan, Ay, ba't adyan kayong accent, reng lele ilugot, balamat ilang tono. Reng aliwan naman, so, is there kaita? Ating, makanano mo ito, makanano yung explanation? Kaila rin. Ilapin rin dialects na ning language yan. In Kapampangan language yan.
Kaya datang variations based on the location of the place, based on the topography, on the circumstances. Kaya la rin, dialects, variation la rin. Yung difference in dialect ang pong language. Kung di nga duwan tao, may sabi la, at ela may kaintindi, then what they're speaking is language. So, timo yung Ilocano po yung Kapampangan, may sabi la, ela may kaintindi, pareho lang languages dito. Pero yung Kapampangan king Masantul, Texabiane, yung Kapampangan king Tarlac, halimbawa, atin pin variations in terms of vocabulary, pronunciation, pero may kaintindi lang. Yeah. Then, those are dialects of the same language, which is Kapampangan. Mayari mo ka rin kaya rin ng Tagalog. Deng Tagalog Cavite, patang pagsabihin doon ng Tagalog Bataan, at yung punto yan, di ba? Kaya Tagalog Batangas, ang Alae, Makanyan, but pagsabihin doon ng Tagalog Manila, ting variations, but they still understand one another. So those are the dialects of the Tagalog language. Ito, compare, masanti ang kahit dialect and language. Compare. What ang difference? Yung meto nga kaya mo naman po, in music, keng Kapampangan, culture na yung music tamo. How would you describe yung Kapampangang musika keng kultura tapo? Ngayon panahon na yun, siyempre, deng folk music, ilapit deng Polosa, Makanyan, datang daramdaman mo keng barrio, timo yung ating kupusing-sing, folk songs la rin. And we don't know how old they are. Some people say that ating kupusing-sing dates back to pre-colonial times. Unang nulo may lyrics na very obvious na colonial times siya. Uling it talks about Diyos, etc. May krus kong gamat, etc. And then recently when I watched the movie, there's a movie, a Walt Disney movie about Mexican culture. Datang mamate, but I forgot the title of the movie. Aba? At itang kakantadang metong iba't Mexico, katono na yung ating kupusing-sing. So probably, it needs further study. Probably there was an influence. Akbalo, who influenced whom? Nung originated kaya katama yung ating kupusing-sing melody, kabat Belade king Mexico, kasi ating direct ship line between Acapulco and Manila. Or, iba siya Mexico at may influence tamo ka rin lang. Anyway, makanyan. So, din Kapampangan, nakit mo naman musical lang kung we dance, di ba? We love dancing at yung tamang choral dal. But, yapin tang discover min yung dudurot kami Pampanga at the start of the early years of the Kapampangan Center. Di pa lang makatuko ng king southern towns like Apalit, Candaba, Lubao, o Teterak la. Teterak la, pata mag-prosesyon da. Ikami kining mabalakat na po ang ilas, kaya Teterak, mag-prosesyon kami. Time-time kaming mag-rosaryo, pang tatalang kandila. At ka rin, wala mo kaya tribal. So, ikimitang difference even among Kapampangans between the northern towns and the southern towns. Datang towns sa malapit kayong ilog. So, feeling me, then Kapampangan talaga originate lang yung southern part at the mouth of and it makes sense, di ba? Kapampangan. So, kita mo kaya ni King Angeles, ikabing kaya ni Angeles, mabalak. At kaya na kami mo, kumbaga, dayo na kami mo. Pero rin nunumi, iba't la talaga karetang river towns. Malapit king Manila Bay. Then Lubao, Masantol, Macabebe, then Minalin, Candaba, Apalit, then yapin yung cradle ng Kapampangan civilization din. But in Kenny, forest nga ni. So, dakala Kenny, Aitas. So, rin Kapampangan, they just migrated northward to populate the whole place. Yeah. Compare. Wapin. Alita Pines. Dene bang balen manabit malapit ka rin Pampang. Dene ring oldest towns tamo mo naman kayang probinsya yan. So it makes sense na makanita. Wala mo lang rin karelang surnames. May rin pilido da.
kailangan mga original Kapampangan lang, di ba? Deng makapagal, deng. Actually rin, kaila rin. May naliwana la pronunciation din. Deng original, datang ating makanyan. Kaila rin, deng surname sa rin, deng pilidong rin, pinili dala ba, sige karelang naning karelang livelihood at that time. O naning karelang talents. Halimbawa rin, manyago atangin pero kanta manyagula rin. Deng makapagal, kanta makapagal la rin. Manalastas. Nung palitan may itang stress na, it makes sense. Nga pala ako sandong manyago rin. Siguro gagawa lang tayo. Ano manyago? Like, siguro gagawa lang tayo, horns, crafts using horns of beasts, like carabaos. Katabalo. So, more research is needed. Yeah. Kalalam ni Kongper. Basta tingin kwentuhan. Kwentuhan taon, pero kailangan tayo siguro mag-break ni Banjo. Oo po. I-preempt tala itang sese na ako ning gino. Yes. Ito ka-trade po yung ating kung nga basa gawa na ning Holy Angel talagang din kaya na rin samban. Linto, ako mismo taga-Betis ko. Palang meto nga kakayabe na rin meging santo, gera y apelido. Binyage yata, Betis, so alim mo ita. Dakala, so pota siguro rin din ikompreta mo kung Robby. Wala mag-kompre, kung Robby Oral defense, Eko po mo ko at pag-break tamo po ang pasibayo at makiramdam kareng kay katamong papilan, apagana ka. Ali kayo po momo ko, abayanan nyo kaya po ditak na mo pong oras. King Laiko, love ka. Kambening maglapo tula, paulining kalam ning mabiyay kristyanong kasalpantayanan. Kikilanan tamo ing kayausan bilang laiko. Nung makananong misundo, ing pamanyulong, pamipalalam at pamipalaganap, king pamanang maya pabalita. Lalong-lalo na, karing kapatadamay na, mililele, malilili at maluka. Babiene po, kay kayo ning Archdiocesan Council of the Laity, king pamanimuna ning kay kayong talasuyo, Brother Banjo Serrano, at kambedaring miyayaliwang lupo at bedaring laiko ning kay katamong Archdioceses, ing metong programang nung nukarin mika pamikatagon ban pisabyan at panigaralan ding ganaganang paninap, pigagap at buring paintungulan anting laiko. Ban tunayang panandaman at biyayan antimong komunidad ami papanganap, mi papananggap, mi papangadi at mi papanantabe. Ding miyayaliwang lupa at biyadaring laiko ning Archdioceses ilang maging siwala at himaye ban mika mas malalam a pamangilala bilang laiko. Karing miyayaliwang kalam at karisma apigkalob ning Ginoo king balang metong ban kanita deting kalam areni tunay lang magamit anting sulu at asin king kasalukuyan a pamangailangan. Mekeni at abe-abe talang pagmasusyan ding grasya tamo. Programang makarikil karing kaparang laiko. Iting programa, maramdam ya king radyo ning kekatang Archdioceses ning San Fernando, Pampanga. DWBL 91.9 Bright FM. Balang Sabado, alas 5:30 hanggang alas 6:30 ning Bengi. At apanalbentaya naman po king Facebook live streaming king @official.asf radio. Mekeni at misasan metong tamo king programang Laiko, Love Ka, programang makiramdam at magparamdam. Kakaluguran, ing radyo ning Archdioceses ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Malugod na raramang tatanggapan ring kasawpan, aboriyong ipayabot. Deti maragulang asaw king pamanyundo ning kakatamong misyon, ning pamagpalaganap king maya pabalita ning Ginoo kapamilata ning radyo.
Kambening kapasalamatan king kaya kayong ganaka, babye milaki kayong ngeni, ring paralan, ban miras laking radyo, ring kaya kayong kasaupan. King GCash, account number 0905-319-4871. Ang maki-account name, Joseph Mary Bakay. King BPI, account number 8810012049. Ang maki-account name, RCASF 91.9 Bright FM. King BDO, account number 006298017632. Ang maki-account name, the Roman Catholic Archbishop of San Fernando. Dakal pong salamat at ingginu. Ablasana kayo sana, tingke kayong ganaka. Balik yan po yung kayong programa Makiramdam at Magparamdam. Yung like ko, love ka. Siguro kung pera, bayo tayo sundo, actually, daka text ka na ako, So, pakiramdaman tala rin comment na. Baka Pauli na niti, may ka episode tangaliwakan yan. Dakal na rin kayo. So, pakiramdaman tala po rin reaction ng po pang comments na rin kay katang Makiramdam. Fair? Umpisan kaya siguro ning kang Sister Del, o bahan, kasi lupang kailangan niyang pakibatan yun. Curious ko mo po, anyang pepatupad deing mother tongue as a subject ng elementary curriculum, may consult ya po ba yung Center for Kapampangan Studies? Ang MTB-MLE. Ito po rin ang pakibatan. Robbie ba, yung talabasan diyang aliwa? Sige, kapit ang MTB-MLE yan, re-require dala rin subjects from preschool to grade 3 to be taught in the mother tongue. Nung nano itang language at dominant, kaya tang lugar ay ita, nung kanya itang eskwela, dapat siyang gamitan data. Kami may consult, pero uling batas ita, so mig-train kami, sinabke keng DepEd, na i-train nila, then teachers may invite kaming Kapampangan linguist in the person of Anisha Del Coro, who is the top linguist in the country, Kapampangan linguist in the country. Kay ba't sinaw kami ring gawang datang books, datang reading books kareng preschoolers in Kapampangan, etc. Uning, apparently it is faltering, mag-succeed. Bakit uling dakala heterogeneous classes kaya ti Pampanga, lalo na kareng urban areas. Abe-abe, samot-samot na rin klase, ting Tagalog at ting Bisaya, ting American actually, kaya ti Angeles. Nung piabe, kaya ba't datang aliwang Kapampangan mismo, ausan ng Kapampangan la, pero managalog la, labiasang mga Pampangan. Tapos nung piabe-abe mo rin, sabihaning teacher, ako naman apilit in Kapampangan, huling elang mabiyasa. Okay, kamunda kami rin pengarid da. So, inya, mig-succeed. They fell back, nibalik la pamurin kaya tang common language that is understood by all, and that is English or Filipino. Then, and that's precisely what we are trying to sana resist na sana yung bansa o yung estado o yung gobyerno po-promote na yung national language o yung national culture, dapat not at the expense of regional languages or regional cultures. Dapat dapat nung bisata mong maging united as a country, dapat pasikan ng dala rin. Dala buburan. Yan kasi bala mo in policy is buran dala rin para isulong date ang national language o kaya national culture. When in fact, it is in the blossoming of all of these regional ethno-linguistic identities throughout the country in this archipelago that should be encouraged. Yeah, salamat. Confirm? Yes. Thank you. Thank you, Robbie. Katang Sister Del, siguro may pakibatan yung kiyang kutang nasabi na succeeding comments na very interesting. Balo ko nung mga nano lang may gumpisa, di ka pilyedong makapagal,
Manyago, etc. At sabi na, salamat po, Brother Robbie. My appreciation of Kapampangan culture and history is deepened. Ayan. O, laha pong 1 hour kanina, o nung kumaba pa, siguradong mas maging malalam ng appreciation tamo kang kakatamong culture with Robbie around. And then nga aliwang comments, tamo, iba't keng supposedly host na ni kakatamong programa, Marvin Salas Pangan, sabi na, Maya pa oras po, Makamiss Laripag Fair, at Ninong Banjo, King Laiko, love ka. Magpagaling ka, Marvin. Bakanta next week ka naman ng Chukeni. Tapos Iweng, sabi ng Weng Sibal, amis na kayo nga, Brother Banjo at Kong Fair, Maya pa oras, Sir Robbie. At sabi na pa, karakal ko abalo Kong Robbie in terms of Kapampangan culture, history, and arts. Maya pa oras, Sir. Iweng tuturo ya Holy Angel, ne? Yes. And then James Pasamonte sabi na Maya pa oras po. Wapin. James Pasamonte sabi na Maya pa oras po. At Iverna Soriano at Tiensa sabi na Maya pat magrasyang bengi puki kayungan. So kaniyan po hanggang mag-comment, takal po salamat and keep them coming. Hopefully basa tala pa rin aliwa bayo mayaring kaya katang programa. Then naman kaya katamong Facebook viewers sa Megreact, dakal po salamat, Rosalie Amamio, Mayeth Omalsa, Liz Han Salazar Gabayno, Lita Marane, Jenny Dizon, Adrian Necar Aquino, Augusto Yabut Sabado, Santos Chit, Marvin, of course, si Marvin Salas Pangan, Iweng Sibal, Miguel Alfon Balanyon Lumbang, Sister Henson Agapito. Hello, good evening, Sister Esther. At Echo Mike Papa. Ren, salamat po. Karatang alawang big makarandam at manal biya mo naman. Naalagyan ng kiyakatamong emigriya, kiyakatamong Facebook niya. Yeah. Okay, So, Bancho. kung burikula mo pong i-announce siguro, yung kay katamong uning pong maglambat, yung kay katamong programa, nung wala yung gasolina, kareta pong very generous, bisang mag-advertise yung kay katamong programa. You may send your inquiries at asf.radio.marketing@gmail.com or contact 0949-609-5478. At kare naman pong bisang mag-donate para king radyo ng Archdiocese tamo, malyari yo pong ipadala king GCash account number 0905-319-4871. Mikalagyong Joseph Mary Bakay, yan po yung director na ng katamong radio station. Karing naman pong bisang diretso, karing bangko, BPI at video accounts, kaya ring account name na po, at numbers, maka-flash la po, nandin, kaya katamong karing Facebook, karing screen, makabili ng description ng Facebook Live, karing Manalbe online, para naman karing pakiramdam, king radyo, damdaman tala po ring account names and number karing kaya katamong sinabi nandin. So, takal pong salamat kay kayo pong pakiramdam at ipamalita tayo po na ing Archdiocese at ining radio station, Confer. At palagay ko po, Paulina, palagay ko ning episode ini, kailangan may ka-episode talaga apart na ning Laiko about Kapampangan culture. At least once a month. Very interesting Hanapin pa siya ababalo mo ing tunay mong identity, lalo mong luluguran at lalo mong pagpursigyan ing mo bilang tao, bilang Kapampangan. So, Confer itang nanti na may biting kay katamo itang Kapampangan ko sesena ko ning Ginoo itang meto ka rin katangin na rin Kapampangan yapin itang very religious ta ka nun very religious. Actually, ang sasabi ko, actually, banggit niya Robin nandin itang sagulitang may converti kang Catholicism, interested ko naman ka rin compared to other parts of the country yata, mas mabilis tang may converti kang Catholicism, anong yung kailangan tangabalo tukol kanini. Yes. Kaya mo kabud may convert nun we bloomed with it. Talagang linwaling ikikatamong the best version of ourselves as a people. Sinabi ko pinandin,
dem minunan diling madre in Pilipinas, minunan diling pari, minunan diling seminarista, misyonero, Kapampangan langan din. Bilibla talaga, may bilibla rin mismong Kastila, keng religiosity da rin Kapampangan. For example, itong first Filipino nan, Mother, the name escapes me now. Yan, Deborin Paluban, uling bawal na rin native women to enter the convent. Pero pemilit na talaga, peglaba na. At may impress na retang madre kayong kilub na Kastila langan. So, kinayde, they allowed her inside because they were very impressed with her persistence. But niya nga balo na rin authorities, binawal na niya naman. Ngawa da rin, madre nga rin, pati na itang chaplain de la de Macau. Sinakialang barko at karin out there in the West Philippine Sea, karin de gewang madre. Kuring sabi Kenny, alaning epekto ing batas na ning Spain, Kenny. Chutake libutan dagat And that's how she became the first Filipino nun. Diba ita namang first, do you know that the first Filipino Jesuit was sa Kapampangan? Wow. Kayan, anak yamong siguro 9 years old. 9 years old, gawa ding bala mo proof. Kasi niyang minunang, in the early days of colonialism, maging kaino rin Kumbaga, magadwa nung isip ding Kastila, nung ituloy pa in colonialization ken Philippines, huling siya diyang marayo. Imagine, magbiyahe ka from Spain to Mexico, that was about 6 months. Okay, but from Mexico to the Philippines, it took about 8 months. So, biyahe yan. So, makanya ning biyahe niya, ding Kastila ken Pilipinas, tas muna lang karitak. Halos sa tilungan king Mexico. Eno di diretso Kenny. So, sabi bili ta ning Pilipinas, magbalik ta na Mexico ada. Okay, but itang may itong Jesuit, pepakit na ining anak sa Pampangan na ini, ba't siya makabebe? Ilagyo na Martin Sancho. At siya pag-recite na in entire catechism in Latin. Nga na kaini. So may impress, balmo, dela ni King Spain. Nga na kaini. Herap ni King Philip II, the great King Philip II, King Cortina, King Trono na. Kabat may pag-recite na ka rin. Talagang mega shock langan na, wow, makanya na pala rin natives ketang mariutang colony nga itayad. Even this little boy could recite the entire Catholic catechism. So, kinipdan in Philippines. I don't know if that's for better or worse na nagpatuloy in Spanish regime kaya the Philippines. And that little boy went on and became a Jesuit brother in the Vatican, in Rome, in the mother house of the Jesuits there. Bayo paranting Society of Jesus. And he was among the first at Kapampangan niya yan. Ating ko namang abasa kanita kung Robbie, first Indio priest, Father Baluyot. Yes, of Guagua. Siyempre. Bakala rin. Wow. First president of a seminary. The first cardinal mo rin The first cardinal was sa Kapampangan. First PhD graduate, Father Tubil. Father Tubil of Betis. Betis. So, confer babasa mo. At itakano nga kaya ng kay Lorenzo Ruiz. Oseguera, na nyo lagyo, may binyagya Betis. Kitang Felipe Songsong, amazing Kapampangan. Songsong, yes. Yan, kaya na yung tang second Filipino saint, nanilagyo. Second Filipino saint. Kalungsod. Kalungsod. Yes. On the way to sainthood niya rin ni Felipe Songsong Well, gagalo in cause for beatification. Which is sad kasi yung documentation kaya mas marakala pa kaysa kang kalungsod. Abel rin kalungsod na nakiyamo siguro mga 14 years old yamo. Kaya ba't itang matuan dili katang mission the King Marianas was this old man from Pampanga, Felipe Songsong. At kakayandengan, reveredengan as a living saint. Ating long chronicle about him. Sinulat niya ng metong Kastilang kay Abeda.
In fact, according to a Jesuit historian, ni Father Schumacher of Ateneo, sabi na, the most extensive written account of a Filipino before Jose Rizal was Felipe Songsong. Mas may kakapal-tangkayang biography written during his time, contemporary niya. So, may martiryo yan, kalungsod yung maging santo, ini may kalingwan niya. So, sayang. Niya push tayo yan na mabiyatify Wapin. sana. So talagang kaya na tala pa babanggitan na kung Robbie ring maging papel da rin parokya nung makananoing makananya mesese ding parokya ring kaya makanano may bait ne so makananing maging dedication na rin Kapampangan ken propagation na ning Catholic lalo na religion. Lalo na yung may makbong yung pinatubo. I think what really saved us from depression and mental health issues at that time was our Catholic faith. Yes, At saka, yes. di nila nakatang si Kanalub na harapan. Very biblical actually rin scenarios kanta. At mula mag-procession na rin Kapampangan, lelena ning lahar, habang dadagon doon yung lahar makina, mula tatalan ng krus, ne? Harapan de, balaman yung panahon ng Moses. Yes. So, that was our Catholic faith. So in other words, although Catholic o Christianity is a Western religion, pero niyang dalarikin, especially in Pampanga, di ka unique expression yan at maging own tayo, inown tayo. And up to now, I think Kapampangan really, totoo ating mayaliwang kayo, pero itang Catholic faith tamo, itong hindi na rin Kapampangan. And usually kaide yan. Yeah. Style de rin Kastilayan, they supplant what they find in the place. For example, suminagil lang pagan practice. Wala may Halloween, di ba? Yung minuna pagan festival yung Halloween, but may ganyang Catholic. So, mo, ing piyesta na nga pong Lucia, King Sasmuan, itang Coral Dal ka rin. Kaya yan, I think fertility dance yan, pagan fertility dance. Diba yan, di Sandere Castilla, they Christianized it. Siguro there was a pagan god there. It was replaced by Saint Lucy. Nyangin, dakal pa mo rin teterak yan, para may kayanak, diba? Yeah. So, siguro yapin mo naman tayong paralan da rin Kastila yung enculturation at that time. Yes. What is present in the culture. That is not correct. Template data everywhere. It's the only way they can introduce Christianity. Itang marriage ito between the Catholic faith and paganism, the indigenous paganism, I think resulted in the brand of Catholicism that we have here in Pampanga. So talagang makakaya kong fair, mag-extendan naman. One last point. Last point. Sige. Yes. One last point about that. I think din Kapampangan kaila rin. Likas lang religious. Emo kayong Catholic faith. Nung lawen mo, din born again, nakalaring Kenny. Itang kang Pastor Kiboloy. Si Kiboloy, taga Lubao yan. Itang dating daan, kingapalit siya yan. Yes. So, ang nano pa in faith mo, nung Kapampangan ka, religious ka. Wala mo, you recognize a higher spiritual being. Whatever name you call him. Kaya ti Pampanga. Wapin. Yes, I agree. Okay. Banjo, kaya siguro may celebrate ang 500 years o yan yung contribution na ning Kapampangan keng Christianity keng mabilog a bansa tamo So siguro last kay na mo ing title tamo Kapampangan ko sese na ko ning Ginoo fair. Karang pipagkwentuhan tamo, how would you say that Kapampangan ko sese na ko ning Ginoo? Bilang meto nga Kapampangan, base ka lang din damtamo ngayon ni kang Robin, through the years talaga, dakala challenges sa miras kaya katamo, pero ang mag-exist, yapin tang faith, hanaping Robin, hanggang nano yan po itang kaya kang religious tradition na kakaulan, still it boils down to itang faith mo kaya nga pong Ginoo, para ka ng Kapampangan na kabilis magkapag-adapt mo ka rin. At the same time,
yapin yung nanto, bala mo yung maging sandalan tamo para alabasan la rin miyaliwang challenges dadanasan tamo kaya Pampanga. Yeah. Kong Robbie, Kapampangan ko sesena ko ning Ginoo. My thoughts about that? Kaya po, Yes. In faith ko nga pong Ginoo yung mag-nurture ka na ako. Uling sese na ako. He adopted me as his own child. So he treats me like his own flesh and blood, if you may call it that. So sese, paborito na ako. And paborito na lang ang dinga ng anak na. At buri ko sanang sabihan na yung pangakapampangan tamo, meto yung aspeto kayong pangatao tamo. Ang masikang ka lugod kayong kultura mo nung ala na kamang karidad o charity kareng kabalen mo, ala yung kwenta ita. So ultimately, it's not our love for culture. Love for culture is just a stepping stone towards love of God and love of neighbor. yeah. Okay, so in Peace Ambienta mo, it's about nourishing our culture, ne? Pero our culture can also be an expression of how we respond, ne? Keng lugod taki nga pong Ginoo. Linto, kareng mayaliwang aspeto na ning kultura tamo, in Kapampangan, amo kabod, kaya pwede na. Panay ang mag-excel, ne? And I think that's the quality na ning nga pong Ginoo to excel, really, ne? Keng pangatao tamo. Ngay nga pong Ginoo siguro, ngayon Christmas ayan, pinili ning pamagpakatao, namin kong Robbie, kaya ang pamagpakatao tamo, karin tamo, at yung kultura, metong yung paralan at linto keng katamong kain, keng katamong kultura bilang Kapampangan. Then, how do we relate? Respeto, kareng matwa, then katamong traditions, it speaks about communal life, ne? So, Kapampangan ko sa sena ako ning Ginoo, buhay nang sabihan, para ka na ako is, ano man yung gagawan tamo bilang Kapampangan, etong yung kultura yan, nasesenta mo, uling pwede ang paralan nini, panlumalan ng pangatao tamo. At may kakabaldugan niya, hindi tamo bilang Kapampangan. So, any last parting words kong Robbie? Paalala ka rin kay katang Kapampangan? Well, happy Pampanga Day to all of us. So, pota pong celebrate tayo yung Pampanga Day bukas. Isipan tayo rin, ganaganang nuno tamo, the ancestors tamo, our forefathers who gave up everything they had. They gave up their happiness, their life, sacrificed their lives to para ibiyada kaya katamo. In kaya katamong, not just our katimawan or freedom, but also the lifestyle. All the things that we enjoy today, we owe it to them. So let us spend the day tomorrow, not just at the mall. And when we pray, when we go to Mass tomorrow, it's Sunday. So let's pray for the repose of their souls. Kaila rin, kaladwala rin din. Dengalwa siguro, chulo paking purgatorio. So let's pray for all of them. Lalo na rin, ang nuno tamon na edeman dindam in lagyo ng Jesus. Ne? So let's pray for them. And let's love one another. Alang kwenta nga ganaganang sabihan tamo kaya kultura, kaya nga manong siswan, etc. if we don't have love for each other. Yeah, well said. Dakala salamat kong Robin. Kay, aliwa mo man din sinabi mo eh. Itang aura mo mismo, it speaks about how you love your work, how you love Kapampangan, and how you love your humanity. And I think iting manibatan kayong kilub. So dakala salamat kong Robbie. I hope this will not be the last time na kayong radyo. Ako, yaping daramdaman da ka. Sayang ako, sana ding kain dakala makiramdam. So I think it will really deepen itang katang struggle as a human. Dakala salamat kong Robbie. Dakala salamat kaya kayong adwa at kayong istasyon. Aini. Kong Fer, I think ang party word. Well, personally, budi ka ng pasalamatan ni Robbie, no, for gracing the program ngayon Bengi.
hanggang may overtime tamo, 20 minutes, pero talagang yung discussion is very alive, very interesting yung asing kakatamang topic at sigurado ko, patalang magandang pang manalbeng ni makatutok lang kaya katamo kayang radyo, ang Facebook ni. Bukas po is Pampanga Day, at bukas mo rin, anniversary na rin pangatalakad din kaya katamang diocese. So tomorrow, we pray for our dinunong Kapampangan, kaya katipu kay Pampanga, double celebration tamo bukas. And let us also pray for our leaders in the church, kaya tiking diocese ning Archdiocese ng Pampanga, which was founded on the same day na pag-celebrate tayo kaya katamong Aldo ng Kapampangan. So, takal po salamat kay Pamagkabeyo, ang tugit-tugit bigit tao po kayang radio at kayang Facebook. Tambe na po ning bibilog king Archdiocesan Council of the Laity ng kakatamong Archdiocese San Fernando, Pampanga. Ini po yung programang Makiramdam at Magparamdam, Laiko Labka. King radyo ng kakatamong Archdiocese, DWBL 91.9 Bright FM. At ako po Brother Banjo Serrano, Kong Fer, at yung kakatang resource speaker, Kong Fer? Yeah, ako po Brother Fer. At yung kakatamong resource speaker, Kong Roby. Nakalasalamat kaya kayo, ma'am. Ay, pabingit po. Tomorrow we will also celebrate the third week of Advent, Gaudete, Kong Fer. It's malapit na yung Pasko. So, masanting niya pong celebration, magsaya. Pampanga Day, at Aldo ng Kayakatang Archdiocese. It's really a Gaudete celebration. So, simbata po, bukas po rin, pamilya tamo, may tipon tamo, kapareho na ng Kapampangan, pasketing pamang keng bale, mga pa mo rin kayong luwal, Kong Fer. And that is a trait of a Kapampangan. Dakal pong salamat. At ko po sana sa asawang Makiramdam, kayong kikatang programang, Kong Fer, Laiko Labka. Labka. Ng
sambayanan. Pag-ibig, pag-asa't pagsamba, ihandog sa inang simbahan. Dahil ko lakas ng simbahan, daan ng kapayapaan. Dahil ko apostol ng bayan, sugo sa sangdaigdigan. Dahil kong dakila pinagtatahak sa paspas ng poong may kapal. Tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa, pagsamba, ihandog sa inang simbahan. Dakilang laiko, mabuhay ka. This